салом арз мекунам ба кулли тамошобинони саҳифаи махсуси мо дар YouTube ки ном дорад Имшаб Channel. Ном насаби ман Мубориз Усмонов ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо варзишгари шинохтаи тоҷик Лоиқ Раҷабов. Лоиқ, ман шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи мо. Бисёр шод ҳастем ки имрӯз вақт ҷудо кардед баъд аз як муҳорибае ки то як андоза ҳам барои шумо бениҳоят мушкил буд, ҳам муҳорибае буд ки бисёри нафарон пеш аз ҳама аз ҳар як варзишгар чун ҳар вақта чиро интизор мешаванд, танҳо ғолибиятро. Аммо мо вақте ки ин муҳорибаро тамошо кардем, ба фикри шахсии ман шумо 100% ғолиб будед. Аммо дар он ҷо ҳаст аъзои ҳакамон, доварон, дигар ва чӣ гуна аст ҳиссиётҳо баъд аз оне ки шумо дар ин муҳорибае ки барои шумо воқеан ҳам муҳорибаи тақдирсоз буд, натавонистед ки ғолиб шавед? Салому алайкум ба шумо ва мухлисо. Ташаккури зиёд ки барои даъвататон. Албатта мо шахсан худам ва командае ки ман дорам, онҳо ҳама каса боварӣ доштем ки мо ин ғолибиятро аз худ мекунем, барое ки мо тайёрии хуб дида будем. Албатта ҳарифам ҳарифи пурқувват, пуртаҷриба буд, лекин мо боварӣ доштем ба худ ки ғолиб мебарем. Мутаассифона дар раунди аввал ки чӣ хеле ки тамошо кардем, дар 40 сонияи аввал як 2-3 зарбае ки ӯ ба пои ман зад, пеш аз муҳориба пои ман худаш захм бардоштагӣ буд ҳангоми тамрин дар Таиланд. Ман дард ҳис кардам ва ба қисми чапана истода муҳорибаро давом додам. Аз ин сабабам хеле мушкил аст. Ононе ки ба варзиш машғул ҳастанд, он медонанд ки чӣ хел мушкил аст аз ҳолате ки ту ҳар дафъ тамрин кардагӣ, омӯхта шудагӣ, бароям мушкили ғалтӣ. Лекин албатта ман дар ин муҳориба маҳоратҳои хубе ки доштам нишон дода натавонистам. Лекин ман худамро мағлуб ҳисоб намекунам. Албатта онҷо доварон ҳастанд, онҳо ҳисоб кардам, намедонам ба кадом хотир буд бартарӣ аз тарафи ҳарифам, буд бартарӣ аз тарафи ман, лекин ғалабаро давом додам. Бисёриҳо фикр мекарданд ки ӯ чемпиони соли 2018 буд. Барое ки ту агар хоҳӣ чемпион шавӣ, ту бояд маҳорати як хубе нишон медодӣ ки то ин ки доварон ғолибиятро ба ту насиб мекарданд. Яъне ки сабабҳо то як андоза маълум буданд. Айни замон вазъи саломатиятон чӣ гуна аст, махсусан поятон? Барои чӣ инро пешгирӣ накардед? Масалан, медонистед ки чунин мушкиле ҳаст, табобат накардед пеш аз муҳориба, то ин ки масалан ҳариф аллакай то як андоза мо фаҳмидем ки медонист ки ҷои дарднок, ҷои маъюби шумо куҷо аст? Рости инро бисёр кас мегӯянд, ман худам инро намедонам он кас медонист ё ин ки на. Лек ҳамин хел фикр мекардам ки ӯ медонист дар куҷо занад, барое ки ӯ пайдарҳам дар як ҷо задан гирифт. Ба ҳамун хотир инро ман намедонам вай аз ин огоҳ буд ё ин ки на. Ман барои табобаташ машғул шудам, лекин ман худ табобат кардам ба беморхона ё ин ки бале, албатта дар Амрико хеле мушкил аст бидуни суғурта. Барои ҳамин ҳам муроҷиат накардам. Фикр кардам ки то муҳориба ин дард гум мешавад, лекин хато кардам. Албатта вақте ки тайёрӣ дида истодам, худамро гарм карда истодам пеш аз муҳориба, ба бародарам гуфтам ки ин ҷои дарди манро як бор зер кун ба дастат, кани ман ҳис мекунам дарду ё ин ки на. Дар ҳолат ҷуқид ки ман гуфтам бес ки дард мекунад, мо худоро зора кардем ки дар ҳамин пом назанад, занадам болотар занад, то ин ки дар ҷои дармандӣ назанад. Лекин мо баромадем аз сониҳои аввал сар кард задана до ҳамун ҷо. Шумо гуфта метавонед ки аз куҷо фаҳмидам? Намедонам, ё ин ки фаҳмид, ё ин ки онҳо геймплани худро доштанд ки фақат маро аз по афтонанд. Ман инро намедонам, ба ҳамин хотир наметавонам гуфта. Шояд гуфта бошанд, шояд онҳо фақат танҳо наздикони шумо гуфта метавонанд, халос, дуруст? Шояд. Лоу-кик, и здесь боковой прошел у Шульта, 30 секунд. О, лоу-кик какой, еще один. Оказывается, на ногах все-таки Лоик, еще один лоу-кик. Отбита левая нога по... Ман дар Таиланд ин захмро бардоштам. Дар он ҷо буд 2 ҳолат ё ки 3 ҳолате ки ман дар ҳамон вақти тамрин аз пой афтидам ба хотири дард ёфтан. Ин яке аз дардҳои нохуш ки нервиҳои мушакҳо мисли як дандондарде ки ту сӯзан мезанӣ дар вақти нерви, ҳамон хел меша як 15-20 дақиқа ҳатто гапзанӣ нест. Барое ки як ҳафта пеш аз муҳориба дар тамрингоҳ тамрин карда будем, бо як задани пой оҳистаҳак ман ғалтидам, дод зада поямро қабидам. Бачаҳо фикр карданд ки ман зонуямро лад додам, барое ки зону ино чизҳои нозук ҳастанд.
اومد چشید من میگم خب که از حساب درد گپ نزدم ده خب که بله بعد از 15 ثانیه بود چقدر گفتم نه زانوم نیست منم پایانم جایی که لط خوردگی همونجا از همین سبب این درد ناخوش هم خیلی بود. همگان بغیر از غالبیت انتظار بودن که شما صاحب میلیون میشوید یا نه. خودتون هم یگان نقشه کرده بودید که اگر صاحب میلیون شوید چی کارها رو به انجام میرسونید یا اینکه مثلا برای خود چی میخرید یا برای نزدیکانتون چی کار میکنید؟ من فکر میکنم که اگر شما حاضر نبودیم تو یک اندازه نقشه بود در فکر. البته من شرطنامه نداشتم به فعل یک ورزشکار داغستانی که در آلمان تمرین میکنن اومد گفت که اینجا زدم $50,000 گرفتم گفت استادم یک هسکو حسدی سفید استادم این برادر با من تمرین میکند مقصد این یگان برترین ما مثل همین تمرین میکنم این از این سومها گپ میزند ما باشیم خیلی چیزا رو نداریم دم که بعد دلم گذروندم که خداوند توغریش کرد ما هم در همین ارگانیزاسیون شرطنامه بستیم البته نقشه ها بسیار بودن اول نقشه ها پولی بعد که فقط فکر پول چون که من خودم از عائله کم بیزوات بودم راستی برای ما این یک هدف اساسی هم گویم میشه که صاحب یک سوم شدن البته همه ورزشکارا برای سوم لیکن برای که از روز اقتصادیش مستقل بله خواستم که خودم رو تامین کنم از سبب که جراحت‌های بسیار برداشتم از حسابی که شرایط نبود طبابت نکردم البته امروز کمی مشکلی آورده استاد برای کریر ورزشی من خاطر فکر میکردم که اگر شوم من یکمین درجه رفته طبابت میکنم خود را بعدن البته سطح زندگی خود رو سطح زندگی های نزدیکان رو خوب کردم فقط من یک چیز رو میدونستم فکر میکردم تو چی را نگیرم نقشه نمیکشم برای میدونم پیشکی این یگان چیزم نمیته من خاطر کم فکر میکنم در باره که راه افتاده نشم بعد بازی که شده بود به نزدیکی در نیویورک این یکی از بازی بود که برای شما از همه گنرالی کلان بوده بود در مرتبه ورزشی شما در کریر شما و وقتی که شما باختید یعنی بای دادید شما صاحب $200,000 گشتید نه این درست البته اینو در همه جا میگن مرا 200,000 چه که بدونی پولی کم نیست این 200,000 نیست از 5 قسمش یک قسمش است چند قسم مقصد باید روی روز حرف زنیم که مثلا چقدر وقتی که بیا ما همین بگم که تا اینکه بیا همین سوال بسیار نشه لایق رجب $200,000 گشته است همگان میگن که خوب است همش با هر حال نه در اونجا برای برآمدن به همون اکتگان $50,000 میدن $50,000 البته اندازم از اون $50,000 گرفته میشه از اون میشود تو فایز منیجمنت از اون میتی چیزا بالاخره مثلا اون مبلغی که شخصا با صورت حساب شما اومد و درآمد چقدر است انداز گرفتن اجنت شما گرفت منیجر شما دیگه 60% میموند تقریبا $30,000 خطای $30,000 باری میمونه تا $30,000 یعنی که من مراجعت میکنم با نفرانی که در کامنتاری دوی می نویسن که مثلا با هر حال $200,000 گیری خدا میکرد که میگرفتم منم از اون منم آرزو دارم که بسیارتر گیرم لیکن معلوم نیست چقدر از بای میبرایی من وقت پایم زخم برداشته بود من از حساب زخم از درد من یگان چه اعتبار ندارم من چک را دراز کردم من گفتم با عظمت صوفی که در کنجی من نستد برادرم گفتم با این کاستین من چیز نمیکنم من میدونستم چه خیلیه در شرطنامه نایستگی است برآمدم 50,000 اگر که بریدی کمربند رو 800,000 دیگر میده علم آور در این است که حریفی تو از تو 18-19 مرتبه قریب زیاد پول میگیرد تو نه برای این نه کمتر بزه تو بین محاربه برابر بود لیکن حریف من 17-18 مرتبه از من پولی کلان گرفت میشد که اگر با ما 200 این کمتر عدالت تر میشود همگان چون فکر کردن ما حتی در تلویزیون تماشا کردیم در اونجا شارحی که ورزشی یکی هست گفت که لایق رجبov صاحب $200,000 گشت و رقیبش باشد که غالب برآمد $1,000,000 البته اون میلیون هم نمیگیره راستی اونجا 50,000 برای برآمدن میگیرد فکر کنم 800,000 دیگه برای چیز میگیرد برای پول خوب البته بعدن که از اول تا این وقت در این 4 محاربه دیگه پولایش را جمع میکند بعد جمع خود 1,000,000 میشود برای همین این چیزا $1,000,000 صاحب $1,000,000 شد میگه خوب از اینکه شما میتونستید که حالا هم زندگی خوب دارید ولی زندگیتون باز هم بهتر شد البته منم این رو داشتم که یک باز من باور دارم که اون $30,000 یا $25,000 که شما در این محاربه به دست آوردید شاید که با معالجه پایهای شما با پورگی نرسد شاید که
ин вобаста аз оне ки шумо дар ҷо табобат албатта агар дар ягон мамлакат дига бинед дар тоҷикистон фикр мекунам ки шояд ки ягон маблағи на он қадар зиёдам сарф шавад барои табобат ва шумо айни замон ба фикри ман тасмимам гирифтед ки муолиҷаи пои худро дар тоҷикистон мекунед. бале ман клуби акбарро мақсад муаррифӣ мекунам агар ки онҳо ба ман кӯмак накунанд то ин ки тамринои ман мисол дар Таиланд ё ин ки дар дигар ҷо албатта ин пулҳо дар тамрину дар табобат нобуд мешаванд. мақсад онҳо ки дастгирӣ мекунанд ба ҳамун хотир ман метавонам ки ягон чизи дигар ба худ монам. вақте ки ман омадам барои чӣ ман Москва омадам дертар истода дар он ҷо як ҳафта дар як беморхонаашон бистарӣ шудам. беморхонае ки тааллуқ дорад ба клуби акбар? не роҳбари клуби акбар ба мо тавсия дод бале унҷо рафта он худ ҳамаро ба дӯши худ гирифт то ин ки ташхис кунанд бинанд ки чӣ ҷарроҳӣ дорам куҷо дарманд. дар он ҷо як ҳафта ман боз хоб кардам. ман дар он ҷо наметавонистам хуб роҳ гардам. ози албатта ба пойҳои худ роҳ гашта омадам. ман аз амрико ба Москва пойпӯшҳое ки ҳастанд тапкӣ мегӯем ку аз ҳисоби варамии по унҷо табобат кардам. баъд аз ин ба тоҷикистон баъд омадам. фаҳмам. бисёр хуб. нигоҳ кунед як чизи муҳими дигар шумо ҳаёти варзишии худро аз намуди гӯштинг оғоз намудед ва чӣ сабаб шуд ки баъди ин намуди варзиш муҳорибаҳои танбатанро интихоб кардед? ман вақте ки ба гӯштинги зудо машғул шудам албатта он вақт ин намуди гӯштинг машҳур буд. баъдан партофтан инро ба дигар намуд машғул шудам. аз ба тайски бокс ва ба ҳар варзишҳо машғул шудам. баъдан аз ҳисобе ки ин намуди варзиш машҳур шудан гирифт таваҷҷӯҳ зиёд шуд дар албатта аз манам ман ҳар рӯз рақобатҳои мақсад варзишгарони машҳурро тамошо мекардам. аз онҷо завқ пайдо шуд. баъдан бо худи ман аз ҳар намуди варзиш истифода бурдам тамрин кардам. шумо 5 сол пеш ба ҷумҳурии олмон кӯчида ҳаёти варзишии худро дар он ҷо давом медодед? албатта ман ба чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Прага ки баргузор гашт ба он ҷо сафар кардам. он ҷо як худи ман буд аз ҷумҳурии Тоҷикистон. дар он ҷо сафар кардам. дигарон натавонистанд он ҷо раванд. дар он ҷо дар Германия яке аз фарзандони тоҷик Шодиев Олег ки дар он ҷо зиндагӣ мекард аз солҳои пеш ӯ ба ман ҳамроҳӣ кард дар он мусобиқа. ман ба финал баромадам. дар он ҷо хеле мусобиқаи мушкил аст. варзишгарон худ медонанд ки то ҳол мо чемпион надорем дар ин намуди варзиш ва ин чиз мақсад ғайрикасбӣ аст лекин хеле мушкил мегзарад. албатта боз дар он ҷо ман дар финал бо як иштибоҳи калон мағлуб шудам ки то ҳол ман қариб ки як ҳафта ба худ наомадам. баъдан чӣ шуда буд дар он ҷо? ман ҳарифамро як зарба задам. ҳариф тарсид хост ки маро текдаун кунад лекин ман онро контр мегӯянд ку ҳамхелӣ кардам ва ғалтидан баробар дасти маро қапид лаб дод. ҳамин хел шуда дар тез чиз шуд мақсад як дар бале ман худам интизор нашудам ки ин хел ҳолат. яъне ки шумо айни замон дар олмон зиндагӣ мекунед дуруст? бале лекин ман худ ози олмон рафта наметавонам ба сабабе ки визаи олмони ман тамом шуд. дигар чиз гирифтан камтарози мушкил. аллакай ман бармегардам. ман хостам ки соҳиби миллион шавам дар ин ҷо ҷои худро мақсад муайян кунам ки дар куҷо зиндагӣ чизо баъд баргардам. ман нақша доштам. ман пеш фикр мекардам фақат ки ягон ба ҷоизаи ман шумо ки дида бошед ман 4 камарбанд дорам дар олмон. ман дар он ҷо дар ширкатҳои олмонӣ иштирок карда 4 камарбанд сазовор шудам. фикр мекардам ки бес ягон камарбанди мақсад гаронарзиш да мақсад ба ягон камарбанди умумиҷаҳониро аз худ карда баъд ба ватан баргардам. албатта ин муяссар нашуд лекин мо роҳ афтода нестем. иншоалло бо ҳамин ниятҳомон давом медиҳем. мо баъзе муҳорибаҳои шуморо тамошо кардем дар олмон ки шумо дар он ҷо бо парчами ин кишвар яъне олмон баромад мекунед. инро шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед? албатта яке муҳорибаҳои мо ба парчами олмон аст. баро хабар надошт. маро гуфтанд ки хеле ин чемпионати европаи внутренния дам дуруни европа мешава. ман гуфтам не биё тоҷикистон мемонем. ман айлаш гуфтам хай мо мерем гап мезанем шава мемонем. ман муҳорибаро гузарондам. баъд мебинам байрақи чӣ мондагам гӯянд ки ё ки олмон ё ин ки тамоман баромад намекард. барое ки иҷа олмон дохили ҳамин аврупо аст. олмон бо австрия мақсад муҳориба нишон медиҳад. ба ҳамин хотир ё ин ки ҳамин ё ин ки не. баъд хай дигар манам фаҳмондам ки ҳамхел. ман гуфтам хай майла дигар хеле чиз накунем. барои ҳамин як таша ҳамхел кардам. ихе гирем як 7-8 муҳориба
با به غرض غیر کسبی که اونجا چند تا برآمد کردم، همه اینا از جمهوری خودم رو من معرفی کردم. بودم چیزهای پیشنهادی که بیا تو آلمان پیشنهاد کی سکن به اینجا تو بعد اعتبار میدن، شاید تو یگان دستگیری سکن. من گفتم که نه خیلی بود حالاتایی که خریب که راضی میشدم، بود حالاتایی که گفتم بس چیز نکنیم. سال گذشته شما در تشکیلات PFL اشتراک نمودید تا دور فینالی رو خط یافته بودید. اصلا چی طور بود تشکیلات PFL شما شرطنامه بسته بودید؟ میتونید که کمتر قصه کنید؟ اگر خطا نکنم پیش از اولین محاربتون در تشکیلات PFL شما 1.5 سال محاربه نداشتید. چی طور راضی شدید که اشتراک کنید؟ من تقریبا البته 1 سال 7 ماه فقط منتظر شدم که یگان ارگانیزاسیون کلان مثل UFC، البته همه ورزشکار آرزو دارد که در UFC برآمد کنه، به خاطر که این شرکت رقم 1 است. در آنجا مقصد ورزشکاران عمومی جهانی برآمد میکند. من همین رو منتظر بودم. البته در این بین شد حالتایی که دعوت کردند که با سبب‌های جدی من نتونستم که در اونجا از طرف UFC برایشون پیشنهاد شد. پیشنهاد این خیلی گیرم نباشه، در حالتی ورزشگر در کار شد که برای عوض کردن کدام ورزشگر جراحی میگیرد چیز، در این حالتا بود. به حالتی که تیار نبودم، بیمار بودم، نتونستم. چخیر من آدم بیمار میروم جنگ کنم. با هم خاطر گفتم من رکورد 11-0 دارم، برای من این چیزها خوب نیست، به خاطر که ما UFC برآمده مغلوب شیم، این هم برای ما یگان چیز نمیده. هدف ما این نیست، هدف ما دیگه برام خاطر. بعد PFL یک پیشنهاد شد که با ما این را تماشا کردیم، دیدیم چه ورزشکارای خوب، چه پول خوب میداد. البته ما استودنت فکر کردیم که برای ما قلایتر است و شرطنامه بستیم. اگر نگاه کنیم از ریاضی مبلغ UFC زیادتر پول میدهد یا اینکه PFL البته PFL. بله، فقط ورزشگران نامدار کم سومی خوب میگیرند در UFC، دیگرانش خیلی نمیگیرند. البته تو در 1 سال در PFL میتونی صاحب میلیون شای جمع در UFC اگر که فایتری مثل مگرگر تو شو کردن نتونی، فایتری اگه چیز نباشی در 5 سالی پول را کار کردن نتونی. نوشته میشود که در همون شرطنامه‌ای که با ورزشکاران بسته میشود مثلا هر یک ورزشکار یگان المنتی شو رو نشان دهد یا اینکه یگان مهارت اکتری در این نبود. در UFC هست همین چیز؟ UFC من ندیدم، شرطنامه‌اش رو من نخوندم، به خاطر که حالا ما یگان بار این رو نگرفتم. بعد از در تشکیلات PFL محاربه‌ها 1/4 فینال و نیم فینال در یک روز برگزار میگشتند. چرا این گونه شرط‌ها بود و شما خسته نمیشدید پس از یکم محاربه یک بار دیگرش این چگونه است؟ البته خسته میشه، از صبحی که وقت کم است. در 1 سال باید اینو گرند پری رو تماما از اول تا آخر گذرانم. به همین خاطر وقت که کم است شرکت همین خیلی قرار گرفته است که در 4 فینال و پال فینال رو در یک شب گذراند. در اونجا اول 2 راونده، بعداً کسی که غالب برآمد با غالب برآمدگی 3 راونده جنگ میکنن. البته از یک طرف مشکلی دارد، برای که میتونی که بله از ارگانیسم ورزشکار تیار نمیشه، چیزی خود رو مقصد مینوسی خود را دارد، با از یک طرف دیگه پلوسی خود هم دارد. برای که مینوسش میتونی تو جراحت بگیری در دور اول، حریفی تو میتوند که در 1 دقیقه حریفش رو مغلوب کند، تو 2 راوند زدگی خسته شدگی جراحت برداشتگی. البته برای او آسانتر میشه، یک پرشکسته باری میبره. البته باید چی میشه پیلوسش این است که تو 1 بار وزن کم میکنی 2 محاربه میبره. البته برای ورزشگرانی که وزن کم میکنند، وزن کم کنی این یکی از دشوارترین راه در همین ساحه میباشد. من بعد از بایی که با اسلام آمد چیز کردم، من حتی نتوانستم که قلم رو قپم تا اینکه این دست مونم که من سلامتی من خوب است. دکتر ما میگه که اگر یگانجا زخم نبرداشت، میگم نه نبرداشت، میگه که نبرداشت باشه یگانجا در نکرده باشه، در اینجا یه دست خط مون قبیده نمیتونم نشید برام خیلی کدم همین یک خط کشیدمش دادمش از حسابی که دست تا درجه ورم کرده بود که چلیک های هم کار نمیکرد. یک چیز دیگر من این چیز رو شنیدم، من نمیدونم چیز راست است یا اینکه نه، که شما به مربی یعنی ترینر در این تشکیلات اشتراک می‌نمودید. چون تشکیلات بزرگ به مربی اشتراک نمودن چگونه است این چیز؟ البته من از اول
مربی شخصی یا اینکه مربی که همه وقت در برات باشن خیلی نبود. البته رفتم پیش نزد این مربی کم تمرین کردم نزد اون، لیکن مربی که این خیلی در بر من باشد از اول نبود. من 4 ساله که در آلمان تمرین کردم، اونجا من خود مربی بودم، من خود تعلیم دادم به دیگر ورزشکاران، البته ورزشکاران خودمون هم بود. البته این مشکلی خیلی کلان است، به خاطر که تو نمیتوانی آزاد باشی مقصد برای خود، یعنی یک گرافیک سازم. یعنی که شما بچه‌ی خلاصه آمدید که برای شما مربی لازم نیست. هست مربیایی که برای من پسند است، لیکن آنها متاسفانه از امریکا از دیگر مملکت ها هستند. پیش از همین محاربه اخیران هم پیشنهاد کردم من یک از مربیان خوب امریکا، اون گفتن که حالا خیلی وقتی تنگ دارد به خاطر که ورزشکاران زیادی با اون مراجعت کرده است، از همین سبب با وقت چیز کردن نمیتونم، نه که در آینده البته برای من یک چیز است که با تو کار کردنم خیلی گفت. من گفتم خب من در آینده خیلی باز یک بار دیگر آمده با شما صحبت میکنم. در یکی از مصاحبه ها شما گفته بودید که قریب 50% گنرار از تشکیلات PFL با انداز می رود. شما از همین گنراری که گفته شد که مثلا 50% تقریبا گرفته می شود، شما خوشنود هستید؟ مثلا خرسند هستید؟ راضی هستید؟ البته من راضی میشدم تا وقتی که اگر من همون روی خطی که پول گرفتن ورزشکاران اگر همون رو نمیدیدم. من وقتی در لاس وگاس با من پیشنهاد کردن روی خط رو ما دیدم، فقط در آنجا من از همه نه نالوکی کلان سپردگیم از ورزشکاران از روسیه یگان تای آنها نالوک نسپردن. من نمیدونم بخاطر من در اونجا دعوا کردم، قریب که نیم ساعت ما در اونجا دعوا کردیم که چرا شما از من نالوک میگیرین و از این ورزشکاران. من نمیدونم آنها کدام راه رو پیش گرفتن که با این در اونجا نالوک نمیست. من ایستادم دعوا کردم و من گفتم که تو میتونی از تاجیکستان چه کاغذ بیاری، از اینجا دعوا کنی، بعد تو در کجای خرج های خود رو کردگی باید با ما چک هایش رو آورده نشونتی که تو ما بعد همون حساب حساب میکرد چقدر صرف کردگی هم رو برقرار کنن. از این سبب بسیار مدام جا قریب که یک نیم ساعت زیاد ما با همون کارگری PFL و بانک چیز کردیم. ما منیجر شما البته تمام با منیجمنت میگم ببینین برای چی این ورزشکارا این قدیم در اونجا 10-12 ورزشکار است، میگم چرا این ورزشکارا انداز نمیسپرند و من خودی من میسپرم. البته 36 در فایز این انداز خیلی کلان است. از همین سبب عصبی شدم و راست دیگه کمتر اگر که من میدم همه این کار رو میکنن، من میفتم که همش دیده هستم که دیگرها پورا به گنرار خود. منیجر شما هست. البته این خطاگیری من یا اینکه من اون رو گفتم میگه تو از آلمانی، من گفتم نه من از آلمان نیستم، من از تاجیکستانم. از آلمان باشی میگه باید این انداز سپاری، از تاجیکستان باشی میگه این انداز سپاری. من میگه که گو که آلمانم انداز کمتر اسپاری و نه تاجیکستانم انداز زیادتر سپاری. بعد اکو قدر زیاد هم نبود، لیکن شاید چند هزار بود، مثلا ماجد 7-8 هزار فرق داشت یا که 5-6 هزار فرق داشت. فهمم. با نزدیکی سامانه اینستاگرام با صفحه شما علامتی قاید تقدیم کرد یا اینکه هم галочкایی که میگویند. این علامت رو همگی 5-6 نفر شهروندان ما دارند و خلاص. با فکر شما چرا از ورزشکاران محاربه تن به تن اولین شما این علامت یا این رمز رو صاحب شدید؟ فکر میکنم که سزاوار این چیز شدم. مثلا ما دیگر ورزشکارا داریم، مثلا ورزشکاران مشهور. البته بسیار یکمین نفری که مثلا همچون اینستاگرام شما رو رسما همچون ورزشکاری محاربه های تن به تن تاجیک قبول کرد شما هستید. یگان سبب رو گفته میتونید شما؟ سبب اساسیش خوش مرا من که در این خیلی محاربه ها که محاربه میدم، البته این است من یگان چیزی دیگه ندارم. مرا بسیار دم میگن اینا چی من یگان خیلی نمیدم. من حتی خودم تاشی برای تو خریدی این رو یگان کار کردی؟ نه میگن سوالم بود خریدی شراستی هم نمیدونم تو اینا چی کردی گرفتی کی چیکو کردی. میگم من هیچ که نه، مرا در زنگ میزنن تبریک میبینم چه خیلی اس ام اس ها به من اومده است. من حیران میگم چی باید قطعی است ما در آدما اس ام اس رو که میبینم تبریک تو صاحبی گالوچ کشیدی. خیلی نگاه میکنم گالوچ در حقیقت من گفتم من اینا رو نمیدونم، شاید PFL کرده. من ورزشکار PFL، البته PFL این یگان ارگانیزاسیون کوچک نیست، این که ارگانیزاسیون بقاتی و جهانی است. البته ورزشگاه من فینال برآمدم. مقصد در اونجا هنوز پیشنهاد روی میکنن به PFL هم. شاید یکی از دوستانی من یک منیجمنت است، شاید هوا چیز روی میکنه که چیزی PFL
онҳо ташхис мекунанд ки албатта мебинанд мо пеш чанд боро равон карда будем ами барои инстаграм лекин не қабул накарданд ин дафъа онҳо диданд ки дар ҳақиқат варзишгари ҳамин хелӣ дар ҳамин дараҷа баромадагӣ ин асосан меҳнат мақом албатта дастовардҳои шумо бисёр хуб шумо дар худ лақабҳои лапа ягуара ва танк доред ин лақабҳо чӣ гуна пайдо шудаанд лақаби лапа ягуара мо худ рости гап намедонистам дар вақте ки дар қазоқистон муҳориба медодам баранда вақте ки номи маро гирифт ба лақаби лапа ягуар ман худ истодам мегам дар бораи ман боша ки дар бораи дигар кас ба хотире ки ман лақаб надоштам камтар онҷо ба ман таърифи зиёд карданд ки ин хеле варзишгар он хеле варзишгар ман худ медонам ки ман чӣ унвонҳо дорам баъдан мефаҳмам ки аҳтам ҳокиров дар он ҷо рафтааст ки нуфтааст лақабаш чист навистааст лапа ягуар танкро бошад ин танкро албатта ман як рӯз ба худам хеле писанд омад ба хотире ки як рӯз мебинем чанд кас дар комментариҳо нависта гӯяд ки танк таҷикский танк ҳам хеле ҳар хел чизо аз сабабе ки фақат пеш агар эътибор дошти задаам пеш мерам ё ки бизанан ман пеш мерам ба ҳамн хотир мақсад мисли ҳамун чиз мегӯяд пеш рафта ба ҳамн хотир мухлисо ҳамин хел навистанд агар хато накунам тахминан соли 2015 шумо дар шаҳри хуҷанд муҳориба бо варзишгари қирғизистон доштед мансуров расул дар вақти муҳориба ӯро бо услуби буғӣ мағлуб намудед пас аз анҷоми муҳориба ҳарифи шумо аз ҳуш рафта буд чӣ гуна худро ҳис намуда будед он замон чаро ин гуна ҳодиса умуман рух дод Сохраняйте спокойствие, все нормально. Боец пришел в себя. албатта онҷо таҷрибаи ман калон набуд камтар нороҳат шудам то ин ки ҳариф хобаш бурд албатта мо бале ҳатман метарсим ё шояд бале албатта иноро мо фикр буд ки шояд ба алокат растем не иноро мо ҳамчун варзишгар ҳар рӯз ки тамошо мекунем ё чизо иноро мо бале мефаҳмам баъд аз камтар ба ҳуш овардан ман бахшиш пурсидам гуфтам бахшиш ин муҳориба аст ман хостам ҳамчун ба як бародари мусалмон гуфтам ки хеле ваям ҳеҷ гап не вай дар ёд надорад мега ки ман чӣ хел шидам мақсад муш хӯрдам ё ки буғӣ кардам албатта буғӣ кардам хобаш бурд аз ҳамин сабаб ҳам хеле шид ягон не албатта худи ман ҳамин хел шарт гузоштам ки албатта варзишгар ҳама ҷои сустӣ дорад чизе дорад лекин ман фикр мекунам ки агар ҳамин гардани маро ягон кас ба буғӣ гирад барои ман беҳтар аст ки аз ҳуш равам то ин ки таслим шавам беҳтарин дар яке аз мусоҳибаҳоятон шумо гуфта будед ки ташкилоти UFC ду маротиба ба шумо бо пешниҳод баромада буданд ин кай буд ва чаро пешниҳоди онҳоро пеш аз ҳама рад намудед мо фаҳмидем чунки гуфтед ки вақте ки як бор пешниҳод кардан шумо омода набудед ҷисман ё ки бемор будед ё ки тайёр набудед ва маротибаи дуюмаш чӣ гуна буд албатта маротибаи аввалин дар лондон дар он ҷо як ҳафта мондагӣ гуфтам ба лондон ман гуфтам ба лондон сафар кардан наметавонам барое ки барои ман мушкил ҳам тайёр набудам ҳам мушкилӣ барои лондонам визаи алоҳида дар кор ҳамин буд баъд қат гуфтам не намешавад баъд дуюмин бор дар худи олмон баргузор гардид ман сутумораамро захм дода будам вақте ки ман ба шиноварӣ аз баландӣ паридам зад сутумораам хеле дар ман буд ман шишта ҳатто наметонистам ман ба ман занг зад як дӯстам менеҷмент кор мекунад гуфт ки лои кани фикр кун хуб фикр кун ин барои ту як шанси хуб аст ман фикр кардам гуфтам ки мақсад ман розӣ ҳастам лекин ман ҳатто хуб шишта наметавонам ман ягон тамрин накардам аз ҳисоби захми сутумора фикр кардем ҳамакаса дар хулосае баромадем ки биё мо бо мағлубият рафта истодем барои 11-0 инам намехоҳем ки ин рекордро ҷазир кунем мақсад ягон чиз пайдо шавад ба ҳамн хотир бо дар вазни 77 кило маро гуфтанд ин 77 кило барои ман хеле мушкил аст ба хотире ки як вазн боло мезаниш албатта шумо медонед ки як вазн боло оно аз вазни 90 кам мекунанд ман мисол худ 80 ҳастам 70 кунам агар аён аз 90 77 меояд барои мо камиш бояд хеша 90 барои ҳамн гуфтам ки хулосае омадем ки биё сабр мекунем
як шифотием хидмона баъдан агар ягон воқеъ мешавад ки ва дар ин байн ПФЛ рафт. Фаҳмам. Президенти ташкилоти Fight Nights Global Камил Гаджиев мегӯяд ки мардуми тоҷик дар симои Лоиқ Раҷабов ситораи ҳақиқии муҳорибаҳои танбатанро пайдо намуд. В общем, на самом деле, в лице Лоика Раджабова сейчас таджики получают первую настоящую мировую звезду ММА. Потому что до этого все ребята, которые дрались, они дрались там, их знали здесь на федеральном уровне, еще где-то. А ПФЛ это все-таки американская организация, а все, что американское, то мировое, правильно? Поэтому я поздравляю весь таджикский народ, это здорово, и вам всегда есть за кого болеть. Шумо розӣ ҳастед бо ин суханҳо ва чӣ гуна назар мекунед ва чӣ гуна ақида доред оидиён ки шумо ситораи ҳақиқии муҳорибаҳои танбатан дар Тоҷикистон ҳастед? албатта шояд ягон ҷояш каме зиёд таъриф карда бошанд. Ман мисли дигар варзишгаро ҳастам, ягон бартарии зиёд надорам, лекин каме ҳаракат кардам ки дар ин хел ширкатҳо баромад кунам, нишон диҳам бо ҷангҳои завқовари худ, аз ҳамин сабаб бошад. Камил Гаджиев яке аз нафароне аст ки воқеан дар Осиёи Марказӣ як ақидаи махсуси худро дорад, зеро ки ино ба рушди нави варзиш муҳорибаҳои танбатан саҳм гузошта истодаанд ва онҳоро маҷбур карда намешавад ки онҳо ин чизро масалан барои ту барои ягон чӣ гӯянд. Агар онҳо хостан аз таҳти дил мегӯянд, ин чизро нахостан намегӯянд. Ва чӣ фикр доред? Шумо худ шоҳид ҳастед ки ман 4 камарбанд доштум, 11 та ғолибият доштум. Ягон кас дар бораи ман намедонист. Барое ки набуда аз паси ман ягон одаме ки кор куна. Ин ҳақиқат аст. Ман намегӯям набуда аз паси ман кор куна. Албатта дар Аврупо ки чиз баромад мекунӣ, барои мо шабакаҳои аврупоӣ инҷо тамошо намекунад. Аз ин сабаб намешиносам. Вақте ки ман яке аз муҳорибаҳои шумо буд, 7 моҳ 8 моҳ пеш буд, вақте ки манам дар Инстаграм барои шумо муваффақият хостем дигар дар бозӣ, бисёр нафарон он вақт намешинохтанд. Албатта намешинохтанд. 6-7 моҳ пеш буд ин ҳодиса. Ҳозир чунин шӯҳрате благодаря ҳаму калимаи миллион бисёр одамода мақсад ин пиар аст. Нигоҳ кунед, шумо 4 камарбанд доштед. Зиёда аз 10 сол мешавад ки дар муҳорибаҳои танбатан кор карда истодед, гӯштингир будед, масалан дастовардҳо, ғолибиятҳо бениҳоят зиёд буданд. Агар нафарони зиёдро пурсӣ, мегӯянд мо 2 моҳ пеш фаҳмидем ки ин нафар ки аст. Ман боз таваккул мекунам, набуд одаме ки аз пай ман ҳама вақт паси парда мемондам. Бале. Мегӯянд ки агар воқеан инсон соҳибкасб бошад, ҳирфаӣ бошад, кори худро хуб карда тавонад, нобаста аз оне ки дар кадом соҳаи фаъолияти ҷамъиятӣ фаъолият мекунад, дер ё зуд мақоми махсуси худро дар ҷомеа пайдо мекунад. Ва имрӯз фикр мекунам ки ин танҳо марҳилаҳои аввали шӯҳрат пайдо кардани шумо аст ва мо танҳо ғолибиятҳоро аз шумо интизор ҳастем. Шояд бисёр нафаронам намефаҳманд, мегӯянд ки масалан метавонист ки ҳамин камтар дигар тоқат кунад, дум дари дигар бизанад, чико кард назад дигару дигар. Ин тавр ҳолатҳо ҳам мешавад, вале мо ҳама якҷоя як чизро фаҳмем ки варзиш ин бисёр чизи мураккаб. Ин чизе аст ки масалан ҳатто аз лотарея ҳам нозуктар аст. Дар ин ҷо намедонӣ ки ту 100% ба худат боварӣ дошта бошӣ, ҷисман сахт омода бошӣ, пурқувват ҳам бошӣ. Вақте ки ба анамон октагон мебароӣ, дар он ҷо ягон чизро пешгӯӣ карда намешавад ва ягон кас ҳам ин чизро пешгӯӣ карда ҳам наметавонад. албатта аммо одамое ки мисол ягон айб мекунанд ё ин ки ягон чиз аммо хуб мешид ки агар меомад дар бар ақаллам як ҳафта тамрин мекард ё ин ки ислоҳ мекард, баъд худ медидад, як бор баъд дар худ ҳис мекард ки чанд қадар ту мақсад метавонӣ заиф бошӣ. як хел ҳолатҳо мо одам ҳастем, албатта хатогӣ мекунем. ман дидам, тамошо кардам, чаро дар инҷа хел хатогиҳо кардам, чаро ман дар инҷа ира накардам, чаро ман дар онҷа кардам. мо мегӯям ки ман мураббии тими мақсад чизи худро надодам. бародаро ба ман кӯмак мекунанд дар амрико. онҳое ҳастанд ки бародаро ба варзиш машғул ҳастанд, албатта, лекин онҳо бо кор мекунанд. аз чизи кор ман варзиш мерам, ман тамрингоҳ мерам, худ тоқа мерам тамрингоҳ. бародаро як хел вақт аз кор мегирам, мегӯям кор нарен, барои ман шуда корашон мепартоянд, мераванд, барои ман кӯмак мекунанд. лекин ин хегире мо профессионалӣ команда надорем. ман худам надорам ҳам хел команда ки 3-4 бародаре бошад ки барбари ман ҳама машқ мерем, мо мегемием имрӯз чикор кардан дар кор, пагат чикор кардан дар кор, ҳама ино ин хеле нест. ман хезам фақат имрӯз чикор кунам гуфта фикр мекунам, чӣ пазам гуфта фикр мекунам. ҳама ино дар сари худам. дар ӯ ҳолате ки ҳаст, ман худованд худаш медонад чӣ хел ҳам мушкила
беодам бо асабӣ мешӣ дар вақти вазн кам кунӣ ба бародаро бисёр вақт дод мезанам ҳама дод мезанам ҳисоби асабигӣ нозук мешӣ тоқат мекунам нозуки мара камтар барое ки мефаҳмам ки дар вазн кам кунӣ чизи асабӣ хеле мушкил аст фикр мекунам команда мебуд хеле бо хубтар мешид ки мо агар нигоҳ кунем асосан муваффақияти шумо мустақилона ба амал омадааст ки шумо мустақилона кор кардед ки бисёри вақт худатонро бисёр вақт ҳамихе гузаштага бисёр хуб як чиз дигар ба наздикӣ дар яке аз мусоҳибаҳо шумо гуфта будед ки варзиши морибоҳои тан ба тан ҷавоби 10 намуд дигар варзишро дар тоҷикистон медиҳад ин чӣ маъно дорад шояд ман тоҷикистон гуфта бошам ки дар ёд надорам лекин ман ина мехоҳам тағйир диҳам ки дар тамоми ҷаҳон ба боварӣ гуфта метавонам ки дар тамоми ҷаҳон тағйир медиҳад морибоҳои тан ба тан албатта шумо намуди варзишро ман варзишгаронро кор надорам варзишгарон намуди варзишро албатта варзишгароне ки ҳастанд дар дигар онҳо шояд аз мо 10 маротиба меҳнатҳои хуб кунанд 10 маротиба чизҳои ҳама тарафа варзишгаро арзандаи мақсад чизҳое ҳастанд ки шояд мо набошем лекин варзише ки онҳо муаррифӣ мекунанд албатта шумо худ медонед ки ман дирӯз такрор кардам беғарз як 4-5 хешу табору ё ҳамсояшон дигар кас намедонанд ки ин варзишгар аст албатта ба воситаи шумо агар шумо худ даъват кунед муаррифӣ кунед медонанд ин варзиши ММАро ки шумо медонед хоҳ нохоҳ агар ки шумо маро даъват накунед дигар шабакаҳо маро даъват накунанд хоҳ нохоҳ мардум аз ин огоҳ мешаванд барои шавқовар аст тамошои ин ба мардум писанд аст барои ҳамун ин намуди варзишро ҳама тамошо мекунанд ҳаёти шахсиятон чӣ буд шумо оиладор бале оиладор соҳиби 3 фарзанд аст 3 фарзанд доред оилаатон ҳамроҳи шумо зиндагӣ мекунанд ё ки дар тоҷикистон ҳастанд не оилаи мо ҳамроҳи ман зиндагӣ намекунанд албатта дар олмон ҳастанд ман қабл аз мусобиқа албатта фикр мекардам ки бо пули калон меом гуфтам як ҷагон хона ягон ҷои хуб чиз карда баъдан оиларо овардан албатта чанд сол шуд ки оилаатон дар масалан худатонам дар олмон аз охирҳои соли 2015 ина албатта ман 5 сол мешад ина соли 2020 шуд агар гирем аз 4 сол зиёд кӯдакони шумо дар мактабҳои олмон таҳсил албатта фарзанди калониам дар онҷо синфи 1 ва дутайгараш дар боғча таҳсил мекунад бисёр хуб аммо шумо гуфтед ки камтар пеш дар аввали мусоҳибаи мо ки шояд ки барои шумо виза надиҳанд барои чӣ вақте ки оилаи шумо дар он ҷо аст қонунҳои рости гап ҳархела доранд ман таслим гирифтам ки агар натавонам рафта албатта ман онҳоро оварданиам ба ватан ман худ мехоҳам ки дар инҷа зиндагӣ кунам барое ки дур аз ватанам камтар мушкили зиёд мешавад тоқа бошӣ камтар осонтар лекин бо оила зиндагӣ кардан мушкилтар хотире ки ман агар равам амрико ё ки дигар мамлакатҳо тамрин кунам дар он ҷо кӯмак лозим шавад нест одамое ки мақсад дастиёрӣ дароз кунанд дар ин ҷо албатта тоҷикистон аст ватанамон аст метавонад падару модарамон ки хештаворамон омада кӯмак ягон чиз дархоҳ шавад сари вақт мақсад метавонам биям лоиқ ташаккур мегӯям барои шумо ки имрӯз новаста аз оне ки масалан поятон дардманд аст вақти худро ҷудо кардед ман сипоси бепоёни худро барои шумо мерасонам ва фикр мекунам ки имрӯза барномаи мо барои мухлисон ҳаводорони шумо ва он баъзе саволҳо баъзе нофаҳмоиҳое ки буд дар интернет ва умуман дар ҳама ҷо метавонад ҷавобҳои мушаххас пайдо кунанд онҳо ва бевосита бори дигар шояд барои шумо ин чизро аллакай баъд аз оне ки дар муорибаи PFL иштирок карда будед ҳазорҳо маротиба гуфтам ман бори дигар мегӯям ки шумо воқеан яке аз нафароне ҳастед ки пеш аз ҳама бо хосиятҳои махсуси ватандӯстонаи худ бо ҷавонмардии худ бо анамон нерӯ бо иродаи мустаҳками худ тавонистед ки парчами тоҷикистони моро боло бардоред ва ман танҳо барои шумо муваффақиятхон ҳастам чӣ хеле ки имрӯз дар ҳама ҷо мегӯянд анамин ду калима ба пеш масалан дар охир метавонед ягон таманниёти худро расонед ба мухлисон ба тамошобинони мо марҳамат ман чӣ гуфтам фақат сипосгузорам ба мухлисо ба ҳамватанон ки дар ин хел ҳолатҳо дастгирӣ кардан албатта ман намехоҳам ки як бор дигар ро афтода кунам худамро мухлисонамро ман ҳамиша бо менеҷмент гап задам гуфта ки ту бо ФФЛ аллакай ту чиз тайёр аст шартнома албатта ин шартномаро ман интизорам мунтазирам ки шартнома хубтар бояд бошад аз ҳисоби молӣ
میبینیم بعدا نقشه‌های بعدا رو بکشیم. من میخوام که یک دو باید در PFL گذرونم، بعدا شاید یگان نوآوری خوبی دیگه باز برای هموطنان هدیه کنیم. تشکر زیاد. ما حتما دیر یا زود میلیون رو میگیریم. انشاءالله. خوش این بود برنامه امشب لایف. نام صاحب من بوریس عثمانов. مهمانی مخصوصی ما امروز لایق رجبوف بودند. و میخوریم هفته آینده. فکر و عقیده خود رو در کامنتاری این ویدیو بنویسید. خیر.